Salibonani izihlobo ezithandekayo, siyabonga ukuhlanganiswa nguNkulunkulu singabaphilayo esifundweni saleli viki. Sengathi uNkulunkulu angasiphathisa nxa siyathi sifunde isifundo saleli viki. Okhulumayo ngumfundisi uMdlovu. Ngiyalibingelela bathandekayo ngegama likaJesu Kristu ozayo masinyane. Siyabonga ungena kusona lesi isifundo sengathi uThixo angasithungamela. Ibizo nguThalenti Ncube. Salibonani bantwana benkosi, ngiyalibingelela ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu. Siyathokoza ukuhlangana njalo kwesinye isifundo. uNkulunkulu sengathi angasifusisa nxa siqhubeka sifunda ndawonye. Igama lami nguCrayton Gatsheni. Salibonani izithanda zezulu ngegama lenkosi. Sibonga umlimo ovumileyo ukuthi sihlanganelane kulesi sifundo njalo. Okhulumayo ngusithemba inkosi Thembelihle Sivanda. Sicimezeni sikhulekeni. Baba wethu osezulwini lomhlaba, sicela umoya wakho ongcwele uNkulunkulu asisingathe ngalesi sikhathi sathi sibalalele senisomandla, asifundise, asikhumbuze njalo uNkulunkulu. Hlale lathi isikhathi zonke ngikhulana igama lakho. Amen. Amen. Siyabonga. Sizakhuluma kabanzi ngokujulileyo phansi kwesihloko esithi uJesu insika yomphefumulo. uJesu insika yomphefumulo. Esilungwini lapha kusetshenzisiwe ibala elithi soul. Kutshoni ke lokho? Kutsho ukuthi ekuphileni kwethu balaleli lababukeli kungenzakala ukuthi imphefumulo yethu idlule phakathi kokukhathazeka okuthize. Kungenzakala ukuthi imphefumulo yethu idlule phakathi kokuthaba okumangalisayo kumbe phakathi kwenzondo emangalisayo. Kukho konke lokhu ukukhathazeka kwemkhumbulo, ukukhathazeka kwempilo, kumbe ukufila ulesizungu, uzizwe lesizungu. Kukho konke okungenzakala ezimpilweni zethu. Kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi insika yomphefumulo nguJesu Kristu. Sizezwa ke nxa sisehla ngesifundo sifunda ilizwi lenkosi ukuthi kuyini okuza kusiphathisa enkambweni yethu yokukholwa. Kuhle ke sihle sibale indinyana yokwaziwa ngekhanda etholakala kumaHebheru 6 ivesi ngelika 19 lo 20. Sizacela ole Bible elesintu asibalele. Verse 19. Yes. Silethemba leli njengesikhonkwane semphefumulo yethu. Esiqinileyo njalo sigqilile. Lingena endaweni engcwele yangaphakathi ngemuva kwamakhetheni. Lapho uJesu owahamba phambi kwethu angena khona ngenxa yethu. Alright. Usebe ngumpristi omkhulu kuze kube nini emkhondweni Melchizedek. Siyabonga. Nansi ivesi isibanjiwe. Ivesi okumele sakhele kiyo. Kuyini esikuzwisisayo Gatsheni nxa sikhangelele indinyana yokwaziwa ngekhanda? Siyabonga mfundisi, siyabonga ababukeli labalaleli. Okwakuqala okufanele ukuthi kusiphathise, sikuzwisise ukuthi nxa sikhangela siqalisa sona lesi sifundo kulesson 1 savezela ukuthi lapho umpostoli uPaul ukhuluma labantu abaphakathi kwama challenges, labantu abaphakathi kwezinhlupho, abantu asebephelelwa lithemba. Alright. So uhlagcizelele indaba yokuthi silalela ithemba. Ngoba into eqhakathekileyo emuntwini ophakathi kohlupho ikunika ithemba. Alright. So intshumayelo kumbe amazwi kampostoli uPaul ahlafitizela indaba yona leyo eyethemba. Ithemba lakhona ukuthi silensika yomphefumulo. Engubani? EnguKristu Jesu, njengoba siza kuthola esifundweni sethu sanamhlanje. Siyabonga. Nxa uqhubeka uzwisisa ngevesi leyi kuthiwa egxilileyo, esingabambelela kiyo ngazo zonke izikhathi. Madawu, kuyini esikuzwisisayo nxa sikhangele umaHebheru 6 ivesi ngelika 19 lo 20? Mfundisi wami ngithathekiswe yilesi
umuca lo othi lingena endaweni engcwele yangaphakathi ngemuva kwamakhetheni kanti kwasokutheni nxa sokungena ngemva kwekhetheni yazi ukuthi ngisuke ngathathekiswa yi-Old Testament laphana umpriest nxa kuyikuthi sengilesami isono angithi bese ngisiya kuye then ilaphana kuhlatshelwe kwenza imihlatshelo yonke but kulelanga lelana eli-1 ilanga lelana ukuthi kuthiwa i-Day of Atonement ngesindebele kuthiwa ilanga lani lokubuyisana ilanga lani njalo futhi ilanga lokuhlanganyelana elokususwa kwezono so ngithe ngibala iphathi leyi yokuthi esengena ngaphi ngemva kwamakhetheni ngicabange usuku lokuthethelelana usuku njalo futhi lani olokubuyisana lokubonisana lokuvuselela elokuvuselela ini isoni yes okunye sikunanzelelayo lapha ukuthi kuthiwa uJesu insika ungahamba kubazali bethu kahle abesintu nxa izinto sezinzima egomeni bayabethela isikhonkwane ithemba labo liyabe lisesikhonkwaneni esesibethelwe ezilongu singakabethelwa ubaba womuzi kabi lokuthula isikhonkwane lesiyana size sibethelwe uzabona sengani use-relaxa so uJesu yisikhonkwane samaKristu wonke nxa kulama challenges owafesayo uJesu nguye insika nguye onguye othungamela impilo zethu noma kusiphi isigaba number 2 kuvesi le ukhuluma ngokuthi uJesu usengale kwamakhetheni ungananzelela ibhuku lika Hebrews sihle sikucacise lokho singena esifundweni labhalwa ngo-AD 64 around AD 64 66 and uPaul nxa esebenzisa lapha usebenzisa i-past tense ukuthi uJesu usengenile ayikhona ukuthi uzangena so wayekhuluma ngokuthi useku holy place ngoba sikwazi ukuthi uJesu wahamba ku most holy place ngo-1844 lapha kwakungu-AD 64 so ngezinye indlela uPaul ulandelela uJesu konke lapho ayakhona ebuya lapha emhlabeni esiya ekhaya ezulwini ku holy place njengompriest esiya ku most holy place njengomahluleli okusiqinisayo thina ukuthi nxa singamlandela uJesu konke lapha ayakhona kasizi ukuzocina sesilandela imikhuba kodwa sizabe silokho sinamathelane loJesu ukuthi asilungisise konke lapha ayakhona siyamlandela. Amen. Sizafunda gatsheni ngokuhlehlela emuva. Sizafunda ngokuwa ekukholweni. Nxa sifunda ivesi le ithi yona ithemba lethu nguJesu oyinsika. Cha siyesa insika. Ubususincedisa ngoba uJesu oyinsika yethu nguyongenileyo. Kuthi uthi uyenze something kulomsebenzi omkhulu awenzileyo. Kuthiwa ungenile wadlula waya ngale kweveil wekhetheni lapho aseyenza khona umsebenzi omkhulu aduchasiswa umfundisi uNcube okuncengela thina abantu abayizona ukwenza ukuthi sibuyisane lobani loNkulunkulu kuyini insika. Siyabonga mfundisi. Indaba yensika ngayichasisa ngokukhangela indaba zezikepe. Alright. Kukhona into thile eyayifakwa laphana nxa isikepe sesifikile lapho ekade sisiya khona kubalekela ukuthi sizathathwa ngamanzi sihambe. Alright. Siyabotshelwa ensikeni so kuba leziphepho laphana ezingathatha isikepe sihambe. Alright. So ngendlela efananayo izinhlupho lezi leli bandla umpostoli uPaul ayekhuluma lalo kwakungenzakala ukuthi sicine zibadonsa zibasusa kuKristu. So nxa sesikuletha kithi kathesi uJesu uyinsika kulezi inhlupho ukuze ngingahlubuki ngingahlamukela uKristu kufanele ukuthi ngixhumane lensika engubani lensika enguJesu Kristu. uMadawu ukhulume enye indaba eqhakathekileyo wangena uJesu endaweni engcwele ezulwini usimele khona ngale utshoni ke lokho uJesu la wadlula phakathi kwezinhlupho njengoba lathi sidlula phakathi kwezinhlupho wasenqoba so ukunqoba kwakhe wasihlala ngasokunene sesandla sikaNkulunkulu
kusinika ithemba thina esemhlabeni ukuthi lathi ngolunye usuku lokhu kuzadlula, lezi inhlupho zizadlula lezi. Nxa esimlandelayo esimkhonzayo wanqoba, lathi sizanqoba. Sihlalo ngasokunene sesandla sikaNkulunkulu ezulwini. Siyabonga. Nansi indaba enkulu lapha ethi yona phakathi kwezinhlupho siza kunqoba. Yikho ke sibona uNkulunkulu ephakanyiswa ezintweni zonke. Phakathi kobuthakathaka la phakathi kwezilingo, phakathi kwakho konke okungenzakala. Kasibeni kwazi ukuthi uNkulunkulu uphakanyisiwe ezintweni zonke ezingabe zisehlela. uNkulunkulu asiphathise. Nxa sikhangela emuva kuyini okwenzakalayo? Nxa sikhangela emuva, nxa sikhangela izolo, iziphi izigaba okudlulwe kizo empilweni yokukholwa? Kuyini esingakufunda nxa sifunda umaHebheru ngo-6 ivesi ngelika-4 levesi ngelika-5? Kulaba abayazi umhlangano wamatende, kumbe umhlangano wamadokodo, kumbe nxa umisa itende in general, kuqakathekile ukuthi ube lesikhonkwane. Itende lonke lile pheki, kumele ufake ipheki. Ipheki iyenza ukuthi itende lingaweli phansi. Izakhiwo lezi ziyabe zingela foundation, kodwa kulalapha ezigcila khona. Sengathi lathi singagcila kuJesu Kristu. Sengathi lami ngingagcila kuJesu Kristu. Sengathi lawe ungagcila kuJesu Kristu. Sifundele kumaHebheru ngo-6 ivesi ngelika-4 lo vesi ngelika-5. Verse 4. Akwenzakali kulabo asebake bakhanyiselwa, asebenambithe isipho sasezulwini, asebehlanganyelane kumoya oyingcwele. Nakhonapho ilizwi lenkosi lithi kakwenzakali kulabo abasebeke bakhanyiselwa. Ngezinye indlela laba bantu laba nxa sikhangela izolo yabo, nxa sikhangela imva kwabo, kulokho abadlule kikho izolo, laba bantu bake bakhanyiselwa. Bese sithi kakwenzakala ukuthini? Qhubeka. Asebeke banambitha isipho sasezulwini, asebehlanganyelane kumoya oyingcwele, asebenambithe ubuhle belizwi likaNkulunkulu kanye lamandla isikhathi esizayo. Okay, 5. Alright. Siyabonga Ncube. Kuyini okungenzakaliyo lapha? Nxa sikhangela lezi zigaba ziyabaliswa lapha izigaba, laba abantu badlule kulokho, abantu laba banambithile, abantu laba bahlanganyele ekuphathisweni ngumoya oyingcwele. Ungathini ngalesi sikhathi nxa sikhangela izolo yalaba abantu? Right, ungananzelela ukuthi abantu laba kuthiwa babe bebone konke uNkulunkulu abenzele khona. Bakholisile ekukhitshweni ebugqilini, bakholisa ekuphiweni isinkwa nguThixo, bakholisa ekuthini uThixo abakhanyisele endleleni zabo, bakholisa ekuthini uThixo abapha amanzi, bakholisa ekuboneni ukunqotshwa kwezinye izizwe bethunganyelwa nguThixo. Kakula ongathi kabala ongathi i-evidence yokuthi umlimo labo akula lapho ngathi kwakhona kabazange babone khona. So ebantwini abanjalo nxa sebehlamuka kunzima ukubaphendukisa. Mana ngingakabuyeli kumadawu ukatsheni, silesibonelo eBhayibhelini sendoda eyayihamba enkazimulweni kaNkulunkulu. Mana ngiye kule eyayiphila loJesu, uJudas Iscariot. Wabizwa, wakhethwa, weza laye. Waba ngomunye wabalandeli bakaJesu Kristu. Wahlanganyela enkazimulweni yokubona izimanga ezimangalisayo ezazisenziwa nguJesu Kristu. Kodwa indoda efana nayo sihlangana layo isiphiku uNkulunkulu ngathini? Siyabonga mfundisi, babukeli labalaleli. Indaba ekhona lapha ngikhangela umfundisi indaba ayilethayo. Sizananzelela ukuthi umpostoli uPaul nxa ekhuluma lapha uveze enye indaba eqhakathekileyo ukuthi bakhanyiselwa. Bakhanyiselwa, bavezelwa ukukhanya. Kuthi ukuthi lathi njengamalunga ebandla
sadlula esikhathini esinjengalesi sokuthi sakubona ukukhanya. Ukukhanya kungakafiki sasiphila ebumnyameni ezononi zethu. Kodwa sesibonile ukukhanya sachiya. Sabuya ngaphi? Ekukhanyeni. So ngamafitshane singathi umpostoli uPaul into ayivezayo lapha ukuthi abantu laba baphenduka ngokupheleleyo. Njengoba lathi sanjani? Njengoba lathi saphenduka ngokupheleleyo. Kodwa nxa siqhubeka sisiya phambili sizananzelela ukuthi uyaveza ingozi engaba khona ekuthini umuntu ophendukileyo ngaleyo ndlela agcine esemphikile ubani? uNkulunkulu. Kuza kuba nzima kakhulu ukuthi abuyele ngaphi? Kodwa siza kuzwisisa ngokuhamba kwesifundo ukuthi ukuze umuntu afike esigabeni sokuthi asemphikile uNkulunkulu uyabenze lokhu lalokhu lalokhu. Alright. Ngizwisisa umuca oqhakathekile lapho vezwa umgatsheni ukuthi oqala omele sikunanzelele ukukhanyiselo. Lathi enkambweni yethu lesi esiphila phakathi kwayo nxa sifunda ilizwi likaNkulunkulu likukhanya endleleni yethu. uNkulunkulu uyasikhanyisela. Kukho konke sikwenzayo silokukhanya lenkazimulo evela kubani? uNkulunkulu. Laba bantu balaleli lababukeli kuqhakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi bakhanyiselwa. Okwesibili kuqhakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi bahlanganyela esiphweni kumbe eziphweni zasezulwini. Baba yingxenye kuzipho ezivela embusweni kaNkulunkulu. Njengalokho kubalisiweyo eTestamentini Elitsha kulezipho zikabani? Zakomoya. Izipho esiziphiwa nguNkulunkulu ukwenzela ukuthi sizisebenzise ebandleni lakhe, ukwenzela ukuthi sizisebenzise ekuhambiseni ivangeli. Izipho ezinjalo ezifana lokwenzani? Ezifana lokuchumayela ivangeli. Abanye singabachumayeli, abanye singabahlabeleli, abanye silezipho ezichiyeneyo. uNkulunkulu ubamisile laba bantu baba yingxenye, bahlanganyela enkazimulweni yakhe, bahlanganyela eziphweni, baphiwa izipho. Lapha bachumayela khona kwaphenduka abantu abamangalisayo. Lapha bahlabela khona abantu bezwa ngani kuhlabela ingilosi zikaNkulunkulu. So kukho konke lokhu kwenzakala ngenxa yomusa kaNkulunkulu. uNkulunkulu yehlela phezu kwethu ngomoya wakhe ukwenzela ukuthi izipho asiphe zona zibonakale zikhanye, bese sisebenza ensimini yakhe, bese sisebenza endimeni yakhe. Amen. Yes, nxa usiya phambili kuthiwa impossible to restore, unanzelela ukuthi kunzima abantu labo ukuthi babuyele entandweni kabani kaThixo. Ngifuna ukuchasisa lokho indaba kutshiwo njalo ukuthi kuyabe sokunzima. uPauli ubeka ukuthi ngifuna ukuchasisa ngesystem Ndlovu. Isystem nxa ungananzelela nxa uyi-individual ungumuntu oyedwa ngeke utshintshe isystem. Noma uthanda njani. Every system esemhlabeni lo wena ungabuya awungeke uyitshintshe. So number 1 ama-Jews okwabanzima ukuthi babuyele kuJesu Kristu yikuthi as a system basebemphikile. So umoya bamnyala uJesu kodwa babambelela ku system yama sacrifices. Kodwa bangabi le ndaba lo Jesu wama sacrifices. So AD 34 efika umusa wavalwa kuma-Jews as a nation, as a system. So isystem liyana iyahlala ikhona imphikile uJesu azayebuya. But osefuna ukuthi abe ngumKristu uphuma as an individual. Ubuye futhi nxa uJesu esuka endaweni engcwele esiya endaweni engcwele into enzakalayo ibandla lakhe njalo lasuka from the Christian generation of the church laya ku remnant generation of the church, ibandla lensali. Kodwa abayala ukulandela uJesu ku most holy place endaweni engcwele balandela i-antichrist system. Isystem yona leyo iyahlala ikhona, uJesu azaye njani? Azayebuya. So laba ngasebephikile totally bathethe uJesu kodwa bayalana umthetho wakhe.
So i-system iyahlala ikhona. Thina ke njengebandla lensali ingozi ingaphi? Isekuthini i-system ikhona. Kodwa nxa singaphika amaqiniso lawa esiwaphiwa nguJesu, okwenzakalayo ukuthi siyabe sesiyale umoya oyingcwele ngokwawo. Umoya oyingcwele yabe lokho encenga. Lingavumelana lami ukuthi akula bandla elileqiniso njengebandla le-Seventh Day Adventist. Singafaka ukuthi iBhayibheli kalichasiswe la. Kodwa ingozi ngaba sekuthini umuntu aphike iqiniso ngokwenza. Ebe ngumsabatha sibili kodwa ukwenza kwakhe ku-against indlela kaMlimi. Kube sosithi uzinikele e-church kodwa kawuzinikelanga kuJesu webandla. So uPaul lapha ubisa ukuthi uJesu nguye inhloko yakho konke. Ungazinikeli entweni, zinikele kuJesu womsebenzi. Ukwenzela ukuthi ukuvutshumayela kwethu kuzwakale kalula konke ngokwenza kwethu la ngokumemezela kwethu. Now ukunambitha into oyenzayo kungapheleli khonapho kodwa kuqhubeke kulokho kukhona emkhumbulweni. Unganambitha uzwe into emnandi uyabe kulokho kubuya kuyinto lokhwana. Ngambone isikhathi esiningi nxa upheka ukudla okumnandi unganambitha uwezwa kusithi ukubuyele futhi uye khangela ukuthi lokho kusamnandi yini uphinde unambithe futhi. Ngambone kulabanye ababethanda ukuphendula baze bathi ukushashula ungabe lokuphendula the more uphendula the more unambitha. Isifundo lapha sivezela ukuthi abantu laba kulezinto ezinhlanu abazinambithileyo. Kulezinto ezinhlanu abazijani abazinambithileyo. Abantu laba banambithile bahlanganyela ekukhanyeni lasenkazimulweni kaNkulunkulu ngokuqala. Okwesibili abantu laba banambithile izipho zasezulwini ezivela kubani kuNkulunkulu. Okwesithathu abantu laba banambithile umoya lokusetshenziswa ngumoya onjani isipho sikamoya oyingcwele. Uzasichasisela ke madawu ngokunye ukunambitha abantu abakunambithileyo lapha okuyisipho selizwi likaNkulunkulu elihle. Ubususigoqela gatsheni ngokunambitha lokhu okuzayo, amandla alokhu okuzayo. Okay, lapha kusuka kuverse 5. Yes. Uthi asebenambithe ubuhle belizwi likaNkulunkulu. Kanti ngumuntu onjani lo? Ngubona nje ngibona umuntu onjani oseke waba lenkambo lomlimo. Xa usukuthiwa mina senginambithe ilizwi likaNkulunkulu, futhi sengilikhwabithe to that extent ukuthi sengihamba layo umlimo. Ngithi ngihamba layo umlimo laphana ukukholwa kwami kuyavuseleka. Angithi kuthi nxa ukukholwa kwami lokho kuvuselela laphana ngithi ngicina sengisiba lokholo oluqinileyo kuNkulunkulu ngoba sengikwazi phela ukuthi umuntu lo sengeke ngahamba laye njalo sengimazi ukuthi ngumuntu onjani. Angithi njalo sengize ngikholelwa kulokho konke akushoyo. Angithi njalo futhi nxa nginambitha ilizwi likaNkulunkulu ngibona umuntu osekholwa izinto ezichiywe ngumlimo. Angithi umlimo asikhayele neBhayibhelini uthi uthembisile. Izithembiso eziningi loba zingaphambili ngale sengizikholwa ukuthi zizayenzekala loba zingakenzakala ngoba ezinye sezinjani seziyenzakele kimi. Siyabonga. Ngiyabonga mfundisi. Sithola ke lapha isibonelo esingasihle esabantwana bakweIsrayeli. Babona izimanga uNkulunkulu abenzela zona bephuma eGibhite banambitha zonke lezi zinto zonke lezi khona ukuyana ukuhamba ngaphansi kweyezi emini iyezi abangakwazi ukuthi lisuka ngaphi lo mlilo banambitha futhi lapha le mana imana abayinikwa for 40 years banambitha futhi lapha lamanzi aphuma ngaphi edwaleni banambitha kunengi kodwa indlela ababonga ngayo uNkulunkulu ikumphika. Ngikuletha kithi kathesi abalaleli lababukeli lathi sonke sila. Ungathi uyakhangela impilo yakho lami ngathi ngiyakhangela impilo yami. Kunengi uNkulunkulu angenzele khona izimanga ezinkulu. Umbuzo ngothi wona mina ngenzani ukuthi ngibonge uNkulunkulu. Yikho lapho kule ndaba eqhakathekileyo mayelana losindiso lwethu, mayelana lokuhlengwa kwethu, mayelana lokunqoba
kukho konke esidlula phakathi kwakho empilweni kulokhu ubudlelwano esidlule phakathi kwabo loNkulunkulu nezimanga asenzele zona ezimpilweni zethu ukusisilisa emkhuhlaneni lokusigcina lokusilondoloza kukho konke akade kungaphambanisa izimpilo zethu kuyini esikunika usomandla njengezimuli kuyini esikubisela kuNkulunkulu siba ngabantu abathembakeleyo emlayweni yakhe yini kumbe siba ngabantu abaphila ngempilo eyokungathembeki yikho ke bosokufithizelwa lapha ukuthi kunzima kakhulu kunzima ukuthi abantu abake banambitha baphinde futhi babuyele ebuhleni lasekunambitheni izinto lezana because nxa unambitha ungenzi lokho okudingwa yilokho okunambithayo uthi ukuthi ususona usuphambuka awusahambi entendeni kumbe kulokho okumele ukwenze mana ngithi mina ukuwa lokho kufana lokuthi sithi silesihlahla nqobi esihlahleni lesi kule isihlahla esilehlamvu elikhulu angikwazi ukuthi isihlahla esilamahlamvu amakhulu esiphi isihlahla lesi silamahlamvu amakhulu bese kusenzakala ukuthi elinye lezihlahla delinambitha likholisa amanzi ukumunya esihlahleni selikhithika liwele phansi ibali lisetshenziswa ngumlobi laphana esiGreekini lithi it's impossible kunzima kunzima kodwa bese nisuka ngikhathazeka ukuthi kunzima ukuthi ulibise lihlamvu lelana kunzima kakhulu because iglue enamathise lihlamvu lelana elinguwe lami uJesu Kristu xa singagxilanga kuJesu Kristu kunzima ukuthi ihlamvu liphinde libuyele it is impossible kunzima kakhulu sifundele uyabona okunye okumele sikunanzelele bagcina bezinikela ekunambitheni bekhohlwa uJesu onambithisa alright yiyo i-challenge elamaKristu amaningi umlimi uyakusingatha akususa odakeni unambitha usanambitha ngenxa yokuthi into sezi right ugcine sengikhohlwa ukuthi ngisuke ngapha so iBhayibheli nxa lisithi lona kunzima ukuthi wabuyele uThixo kuthi umuntu lo usesuse uJesu onguye osindisayo alright therefore nxa usususe uJesu onguye osindisayo usindise kanjani uJesu engasekho ngoba sisindiswa ukukholwa kuJesu alright siyabonga sizacela usibalele kumaHebheru 6 ivesi ngelika 6 ivesi lingeli ka6 yes uma behlubuka ukuba babuyiselwe ekuphendukeni ngoba ekulahlekweni kwabo bayayibethela futhi esiphambanweni indodana kaNkuluNkulu bethese ihlazo phambi kwabantu bonke batsheni abantu laba bayibethela njani futhi indodana kaNkuluNkulu bayethesa njani futhi ihlazo indodana kaNkuluNkulu Siyabonga mfundisi. Into ephuma esifundweni lapha ukuthi nxa sikhangela isizathu esokubulawa kukaJesu ngesokuthi abathungameli babe sithi lo muntu uyasithathela amandla lo. Alright. Umuntu lo uyasithathela amandla. Abantu sebelandela yena kulokuthi balandele thina. Abantu sebelalela yena kulokuthi balalele thina. So umuntu lo sefuna ukuthatha konke kwethu. Alright. So into esingayenza ukuthi simbulale. Alright. Sikuletha lakithi kathesi. Into ekhona ukuthi nxa uJesu usumkhethile wakuvezela amaqiniso kulezinye izinto omele uyehlukane lazo. Alright. Kulezinye izinto omele uzishiye. Okunjengokuthi la nxa bekuthembisile imali sibili ngesabatha but iqiniso uyalazi phela ukuthi hayi isabatha losuku lukabani lukaNkulunkulu. Isabatha losuku lukaNkulunkulu. Okumele ngikwenze mina yikulalela umthetho kabani kaNkulunkulu ngigcina isabatha. Kodwa okunye engakwenza futhi nxa ngibona ukuthi imali ngiyayifuna yikubeka uJesu wesabatha ngaphi eceleni ukumbethela. Alright. Yikho kumbethela kwakhona lokho ukumsusa empilweni yakho. Ukuthi uhlu umsuse uJesu lo wesabatha okwenza ukuthi usale lama benefit thile. Angithi so ngokunye lapha esokuvezelwayo la ukubethela uJesu kakutsha esiphambanweni yikuqhubekela phambili lokhu sona iqiniso unjani ulazi njengalokho kwayenziwa ngabathungameli koIsrayeli bambethela uJesu
ngoba befuna ukuthi bagcine amandla abo yikho lapho kule ngozi ya kunzima because babe uPilate laye wayekwazi ukuthi indodana kaNkuluNkulu ayilaqala kodwa ngokuphushwa ngamandla abantu bagcina bembethelile uJesu Kristu thina senzani ezimpilweni zethu and yikho khonokho okwenza ukuthi i-system yamaJuda ihlali lokho ikhona ngoba bona babefuna ukususubani uJesu nxa usususe uJesu nanku umbuzo omele sizibuze wona usindise kanjani ngoba sisindiswa ngokukholwa kuJesu ayikhona ngemisebenzi isisindiswa ngokukholwa kuJesu ayikhona ngemhlatshelo ekhomba kuJesu once uyenza imhlatshelo leyo isususa uJesu ovezwa umhlatshelo lo sokulobunzima okufana lakathesi ukuthi umchumayeli angagcina ezinikela ekuchumayeleni kodwa ekhohlwa uJesu wokuchumayela kuba lengozi enkulu ekuthini usulandela umsebenzi kawusalandeli uJesu womsebenzi so siphiwa isiqiniseko lapha bafundisi lo sisi kanye labalaleli ukuthi uThixo akufisayo ukuthi uJesu ahlale esesenta engasuswa once esesusiwe kuzahlakulelwa isimina and nxa isimina sisesekhona emuntwini isiKristu kasizaleki isiKristu sizaleka ngokufa isimina so nxa isimina sesifile yikho thola khona lokuthi ukwesaba kuyaphuma ngoba okwenza usale ulokhe ulokwesaba ukuthi isimina kasikafi sifundele kuMateyu ngo-16 ivesi ngelika 24 Mateyu ngo-16 ivesi lingelika 24 uJesu wasesithi kubafundi bakhe nxa ekhona ofuna ukungilandela kazidele athathe isiphambano sakhe angilandele nxa ekhona ofisa ukungilandela kazidele athathe isiphambano sakhe now abantu bacabanga ukuthi ukuphila impilo yokulandela uJesu kumele kube impilo emnandi kumele kube impilo ejabulisayo ethokozisayo abaningi baze baphile ku luxury empilweni yezinto begijimisa izinto ngenxa yegama lika Jesu Kristu ikanti impilo yokulandela uJesu idinga ukuthi sibe ngabantu abathembakeleyo impilo yokulandela uJesu Kristu idinga ukuthi sibe ngabantu abazidelayo impilo yokulandela uJesu Kristu idinga ukuthi sibe ngabantu ababethelwa kanye laye uJesu Kristu angikwazi ukuthi singabe sizwisisani kule ivesi yokuzidela nokulandela uJesu Kristu umuntu omdala wenyama wesono ophila phakathi kwethu kumele afe nxa sesilandela uJesu Kristu kodwa yena aphile phakathi kwezimpilo zethu nxa sengilandela uJesu ukuchasiswa kwezinto kuyatshintsha ukuchasiswa nxa ngithe ngingakabi kuJesu ukukholisa bekuyikunyathezela phansi abanye abantu ukukholisa bekuyikuzuza konke ngendlela yesono kodwa nxa sengikuJesu ukukholisa sokutshintsha le definition ukukholisa sokuyikuthi nxa abanye bengihlukuluza kangisahlukuluzi ngibisela kodwa sengiphendula ngendlela yokuthi laye ngifuna umuntu lo asindiseke nxa sengikuJesu ukukholisa kayiseyikho kuphela ukususwa kwezinhlupho empilweni yami but ukukholisa futhi sokuyikuthi lanxa ngiphakathi kwezinhlupho ngibindwa ngiphakathi kwamagqibhagqibha okulimala ngibiza uJesu abe lami phakathi kwalolo hlupho ngibonakale ngibobothekile ngiphakathi kohlupho ngibonakale ngibobothekile
ngingelandlu ekhazimulayo kodwa kangi-invite ukuthi ngibe lokuswela lokuhlutshwa kodwa konke okuzibuyele ngezehlakalo zempilo ngicela uJesu ukuthi angiphe ukuthokoza ngiphakathi kwakho. Yilo leli ithemba esilalo. Matawu kuyini ukufa ubumina? Ukufa kuyini ukufa kobumina? Alright, ukufa kobumina indlela engizwisisa ngakhona ukuthi nxa ngisithi mina angithi ngiyazikhomba angithi but nxa sengibulala ubumina kumbe nxa ubumina sobusifa and futhi sengivumele umlimi uthi kanjani angene kweyami inhliziyo kube nguye akuseyimi khathesi sokumbani sokunguye. Futhi khona lapho bengithathekiswe libala leli elithi uJesu wasesithi kubafundi bakhe angithi leli balelithi gazidele. And mina ngikuthi uJesu lapha wayesithi nebafundini ukuthi munye ngamunye nxa ufisa zidele angithi akatshongo ukuthi njengemuli yakondlovu zideleni kumbe njengeyako Sibanda sizidele angithi kodwa uthi emulini yako Sibanda sithe zidele kuthi ukuthi usindiso lubuya ngaphi kimi personally ukuthi mina ngiyamukele uNkulunkulu ngibulale lobubumina ukuthi ngiyamukele uKristu njani mina personally. Katsheni kutshona ukuthwala isiphambano sazidela thwala isiphambano kuthi ukuthi mfundisi nxa ngihlangana lezinto kumbe nxa iqiniso libuya kimi uJesu enginika ukukhanya kulokuthi ngibethele uKristu ngokuphika angibethele umina ngoba uhlupho kimi uhlupho kithi umina umina ngifuna ukuthi ngihlale ngisendaweni lapho engicomfortable khona kodwa ngisesonweni kodwa kudinga ukuthi umina abethelwe uJesu wabusa so nxa sengivezele iphutha engilalo ngangingabeki uJesu eceleni kodwa kangilungisise ini iphutha lami insuku zonke sizabona ukuthi le yimpi okumele inqotshwe insuku zonke. Isimina ukuthi uqala uzilungisise ungakayi kuJesu. Uthi wena ngifuna ukuqale ngichiye inzondo. Kuthi ukuthi yazethemba ukuthi ungayichiya uJesu enjani engiyekho. So nxa ulento oyaziyo ngiyake ngizwa amaKristu amaningi uzwe sesidala lokho sokufuna uJesu lo kuthi ukuthi kulesikhathi lapho ake azethemba khona uJesu enjani engiyekho. So kukho konke sikwenzayo ngemzuzu ngomzuzu kasiyenzeni ukuthi konke uJesu abuse kuma decision making lasezintweni eziningi. Sibalele umaHebheru ngo-10 ivesi ngelika 26 usiya kuvesi ngelika 29 verse 26 uma siqhubeka sisenza izono ngabomo emva kokuba iqiniso sesilazi kawusekho umhlatshelo wezono kodwa umlindelo kuphela owesabekayo wokwahlulela kanye lomlilo ovuthayo ozaqothula izitha zikaNkulunkulu. Owawalayo umthetho kaMose wafa kungekho sihawu ngobufakazi babafakazi ababili kumbe abathathu. Pho licabanga ukuthi ufanele ukujeziswa kakhulu okungakanani umuntu owanyathela indodana kaNkulunkulu ngaphansi konyawo ophathe igazi lesivumelwano elamenza wabangcwele njengento engangcwele lohlambalaza umoya womusa na. Uzwisisani ngale ivesi kajeni? Indaba eqhakathekileyo lapha ngithola isifundo. Umlobi lapha akakhulumi ngokuthi nxa mina ngibhaphathiziwe ngingona namhlanje kumbe ngona kusasa isono sami kasithethelelwa akayisikho umlobi lokho kanjani akayisikho umlobi lokho akuvezayo kumbe akuletha esifundweni kodwa into esitshelwa lapha ukuthi uke wakhuluma lapha uNcube uke wayithinta indaba le
into ekhulunywa lapha sizananzelela ukuthi into le ihamba ngezigaba umuntu uphika uJesu kancane ethola amaqiniso edelela amaqiniso kodwa ke lapha into evezwayo eyokuthi isono esingathethelelwayo yikuthi lo umuntu uyabe sefuna ukuthi asindiswe ngezinye indlela esingasobani ezingaso mhlatshelo kaJesu ngaphi alright esiphambanweni yikho ayabe sekudinga lapha Alright. kodwa esikuthola lapha ukuthi ukumphika uNkulunkulu yikuthi umuntu abeke uJesu eceleni alright amsuse completely empilweni yakhe akusela mhlatshelo wezono Ncobi ya nxa usamukela uJesu uba lokukholwa ukuthi igazi lika Jesu lilamandla okwesula izono zakho zonke ozenzileyo obusuqala ipage elitsha nxa ulokhe uqhubeka uphambanisa ngamabomo lokhana ukuthi usufuna ukususa uJesu endaweni yakhe ngezinye indlela ususithi igazi lika Jesu elachitheka esiphambanweni kalila mandla kimi usulisusa so ngizapha umzekeliso olula njalo njengalwana engophileyo uJesu esiza lapha emhlabeni okwenza amaJuda amphika ukuthi basebemsusile wafa wavuka kabazange bamvume kwaze which means kwasokule falling away lokuphuma endleleni kaThixo so into enzakalayo ukuthi uJesu noma esefile wavuka bamphika as a system bamsusa labo abamlandelayo uJesu esiya ku holy place bamlandela ehamba lebandla lakhe eliphu sokungamaKristu so kufika u1844 esuka endaweni engcwele siye endaweni engcwele kwaso kule falling away futhi sokunyathezelwe amaqiniso anti uthwele trembling underfoot sokunyathezelwe amaqiniso kaJesu Jesu wasuka endaweni engcwele waye endaweni engcwele sesendaweni engcwele isystem ye antichrist ukuze ibambe lokhu elakho lokukuvikela banyathezela amaqiniso kodwa uJesu waphuma lebandla lakhe liphu waya ku most holy place elilibandla lensali uzananzelela ukuthi labo abahamba lo Jesu basala belokuthokoza kodwa labo abalandela isystem bengela ndaba lo Jesu wesystem basala behlukuluzana lokulimazana so isiqokeqela sendaba lapha engisibonayo ku esifundweni lesi ukuthi once ususa uJesu okulandelayo yikuhlukuluzeka kwempilo yakho but nxa umlandela into enzakalayo usala ulokhe ulokuthokoza lokujabula ngoba kasuka amen mana sidwebe umzila lapha akwebale kuhle ivesi leyi kuvesi lika 26 sesifuna ukudweba ngeruler sidwebe umzila akwifunde kuhle ivesi leyi 10 verse 26 uma siqhubeka sisenza isono ingabomo siqhubeka sisenza isono ingabomo emva kokuba iqiniso sesilazi emva kokuba ukunambitha lokhwana sesike saba kwazi iqiniso kakusela awusekho umhlatshelo wesono now okumele sikuzwisise balaleli yikubana ke kulezono esizenza singajonganga ukuzenza kulezono esizenza ekuphileni kwethu kungayisikho ukuthi vele thina besifisa ukuthi sihlanganyele kulezo zono kodwa kusuke kwakuphunyuka ngokulingwa ngobuthakathaka ulingiwe wanqotshwa wawela ngapi esilingweni izono ezinjalo uNkulunkulu uyanjani uyazithethelela izono ezinjalo uNkulunkulu uyanjani uyazithethelela ngoba umuntu engabhabhathizwa namhlanje asithi namhlanje ubhabhathiziwe ubususehlelwa yisilingo kusasa isilingo sikujume uphambanisa okunye ungaphambanisa okunye kuthi ukuthi ibaptism certificate yakho isi expire phela isasebenzi nxa ukuthi silandela ngokuchasisa
kwabanye abantu abadaya kusela kuthethelelwa kwezolo kusho ukuthi sokufike kongqe sokumele kulungiswe inye ibaptism futhi uphinde unjani ubaptism but alicho njalo ilizwi likaNkuluNkulu ngoba ku 1 John chapter 2 nguvesi ngelika 1 ithi silaye umeli nxa kungenzakala ukuthi liwone bantu abami yazini ukuthi you have an advocate ukhona ubani umeli onguJesu Kristu so laba abantu abafika kulesi sigaba gatsheni abafika kulesi sigaba esokuthi akusela kubuyela emuva ngabanjani because kulabantwana esilabo ngemakhaya abanye ngabafowethu esikhule labo ku Pathfinder sakhula labo ku youth satshona sidlala labo besize church but kade sisebetholakala besendaweni zokudakwa sebetholakala besendaweni ezijene bengabuye enkonzweni sithi laba abantu njengoba beke banambitha bazwi iqiniso likaNkuluNkulu babusela yini ukuthethelela kakusela ndlela abangabuyela ngayo yini kuNkuluNkulu sikuchasisa sithini lokho siyabonga mfundisi indaba ekhona lapha abanye abakhulumile bake bayithinta indaba ekhona lapha singakhangela umaHebheru 1 ivesi ngelika 13 kukhulunywa ngokuthi uJesu esehlezi ngasokunene sikaNkuluNkulu wanyathela ini alright izitha zakhe so umuntu lo osele sono sakhe singathethelelwayo ngumuntu osehlezi esihlalweni lesi sikabani esikaJesu okumele kuhlale khona uJesu abe senyathela uJesu nxa enyathela uJesu angithi uJesu unyathele izitha zakhe so uJesu seyisitha sakhe isitha sakhe senguJesu okwenza umuntu lo engasathetheleleki yikuthi umuntu okufanele ukuthi amthethelele nguye seyisitha sakhe semnyatheli kagcinanga lapho kuphela sedelele legazi lesivumelwano wathuka lo moya oyingcwele yikho kuqhubeka ukuchasiswa lapha so asikubalise nini lapha abathandekayo okokuqala sithe kuyini ikunyathela indodana kabani kaNkuluNkulu so abantu ababaliswa yivesi lapho ukuthi kakusela kuthethelela kumbe kuphenduka kibo ngabantu abasebenyathele ini uJesu indodana kaNkuluNkulu kulabanye abantu nxa siphila lapha abahle babheje bavumelana ukuthi bona kokuphenduka kabasakufuni abase sebehle bedeclare impi embusweni kaNkuluNkulu okwesibili Ncube sithe igazi likaJesu Kristu ukudelela igazi likabani likaJesu Kristu ukuliyeyisa okwesithathu sasesithi kuyini ukuthuka umoya oyingcwele ukuthuka umoya onjani oyingcwele ungabona usehlela kulezi zigaba ezintathu andubani uyamukela iqiniso ukuthi ususenkingeni emangalisayo kakhulu ngoba kathesi sengihama ipoint ebesilokho esiyibisa sikhulume ngesystem ukuthi uJesu esuka lapha emhlabeni esiya ku holy place kwasala isystem yeJudaism uJesu esesukile lebandla lakhe liphiwe uthe esuka ku holy place esiya endaweni engcwele wasala isystem yeantichrist uJesu esesukile so okusitshengisa sobala ukuthi bathandekayo thina nxa singaba ngabantu abaphika uJesu kodwa sebefuna izinto zikaJesu namhlanje ingozi enkulu kumaKristu ukuthi sithathe uJesu sichiye umthetho wakhe njengoba amaJuda bathatha umthetho bachiya ubani uJesu thina namhlanje sisengozini yokusala sisemsebenzini kaJesu kodwa singela ndaba loJesu wani womsebenzi so kusipha ekuthini kasizinikeleni kuJesu womsebenzi amen mana ngilethi isibonelo kubalaleli lababukeli nxa likhumbula indaba yeSodoma leGomora kwakungasela kuphenduka ebantwini labana because abantu labana basebehlanganyela uNkotshane entweni engcolileyo engafunwa lilizwi la nguNkulunkulu uNkulunkulu athi ayihlambulukanga kwathi kufika lo mlayezo ezulwini uNkulunkulu wathi ngiyayehla ukuyabona isono sabo ngezinye indlela abantu okunzima kibo ukuthi baphinde baphenduke kukholweni ngabantu abafika kuleso sigaba esinjalo usibaleleke uHebrews ichapter ngelika 6 ivesi ngelika 9 kusiya kuvesi ngelika 12 amen
verse 9. Yes. Kodwa la nxa sikhuluma kanje bazalwane abathandekayo, silethemba lezinto ezingcono ngani, izinto ezihambelana lokusindiswa. Mana khonapho. Lanxa kulabanye abantu abasesigabeni esinye esinzima. Lanxa siqhubeka sisona uNkulunkulu esenzela umusa wakhe. Nanti ithemba lothando lukaNkulunkulu. Qhubeka ngevesi. Verse 10. uNkulunkulu kasuye ongalunganga, kasoke awukhohle umsebenzi wenu lothando elamtshengisa lona njengoba lasiza abantu bakhe, njalo liyaqhubeka libasiza. 11. Sifuna omunye lomunye wenu abonakalise ukukhuthala lokhu kuze kube sekupheleni, ukuze ithemba lenu liqiniseke. Kasifuni ukuba libe ngamavila, kodwa ukuba lilingisele labo okwathi ngokukholwa langokubekezela bathola ilifa lalokhu okuthenjisiweyo. Siyabonga. Umlobi nxa elobela abantu basemaHebheru lapho uthi hayi yebo phezu kwamazwi la alukhuni akhulumileyo emavesini abalileyo bese sithi lisakhona ithemba umoya oyingcwele alikamthuki lisase lomusa layo alikanyatheli indodana kaNkulunkulu uzwisisani lapha ke Ncube ngicela ukuke ngiphe ibackground kancane eza apply la kithi uzananzelela ukuthi kwaku around AD 64 lapha to AD 66 uPaul ekhuluma lama Jewish Christians amaJuda angamaKristu uthi hayi zwanini ebengikukhuluma konke lokho ngo AD 34 umusa wavala ku Jewish system but lina lakhetha ukuphuma ku Jewish system laba ngama Jewish Christians lina kalikamthuku uNkulunkulu njengalabana abayalele ku Judaism liyakuzwa kwinto yakho that's why ngo AD 70 iJerusalem isidestroywa akula ngitsho oyedwa umKristu ongumJuda owafayo kodwa kwafa abayala belokhe beku system esibalekelwe nguJesu so uzananzelela ukuthi ezimpilweni zethu bathandekayo uThixo uthi as long singakaphiki iqiniso kulomuntu oleqiniso lonke awukazi ubone umuntu powerful preacher yena lowo nxa echiya ukukholwa awungeke umenze lutho ngamavesi uyabe wazi wonke kodwa kube lo muntu othe sanda kungena abe sesuka sehlamuka engakabambisisi yena lo kuba ngani kuba lula ukuthi limbuyelele azwisise so kulengozi especially kithi la nxa omunye wethu la engathi engahlamuka siyahamba lamavesi sithini kuba nzima ngenxa yokuthi uyayazi indlela alright lubizo lolo luzakithi uNkulunkulu uthi thuba lokho lisakhona kasiguquleni izimilo zethu zifanele umbuso wakho zayo masinyane sifundele usambulo ngo2 verse ngilika 2 lo 3 maybe sikhona lapho mfundisi indaba elethwa la umpostoli Paul uyabuka uthando abalwenzayo alright osokulethwa lapha ukuthi indlela eqotho ukuthi sivezele uthando lwethu kuNkulunkulu yikuthanda abanye abantu esibabonayo alright akuvumi sibili ukuthi sithi uNkulunkulu siyamthanda kodwa sibona abanye abazalwane abaswelayo mina ngibuthelele ngabi le ndaba lakho indaba ekhulunywa la so kulolu hambo olokukholwa kanginanzelele abanye abantu abaswelayo ngingangabi lezinto eziningi kodwa kukhona okulutshwana engilakho okungaphathisa abanye abantu so ukuthanda uNkulunkulu kayisikho ukuthi mina hayi ngitholakala sehlelweni zebandla njani but ngi-ignore inswelo zabanye abantu engiphila labo nxa ngi-ignore inswelo zabanye abantu ngi-ignore uNkulunkulu so ngamanye amazwi ngiyabe ngizikhohlisa nxa ngisithi ngithanda uNkulunkulu kodwa ngizonda umfowethu indaba yokuthanda uNkulunkulu isekuthandeni umfowenu yena lo muntu ombonayo wethu sekhombini kumbunga yena lo seceleni kwakho ngumfowenu kufanele umbonise uthando alright
verse 2. Ngiyazazi izenzo zakho. Lokusebenza kwakho nzima kanye lokubekezela kwakho. Ngiyakwazi ukuthi awungeke ubabekezelele abantu abaxhwalileyo, lokuthi ubahlolile labo abathi bangabapostoli kodwa bengayisibo, njalo wabafumana bengabalamanga. Sibalele lo chapter 2 iverse ngelika 19. 2 verse 19. Yes. Ngiyazazi izenzo zakho, lothando lwakho kanye lokuthi khathesi ususenza okunengi kulakuqala. Siyabonga. uNkulunkulu uthi uyazazi izenzo zethu. Njalo lothando lethu uyanjani? Uyalwazi. Njengoba enesivezela uthando olumangalisayo, kuhle lathi ukuthi sivezele abanye abantu uthando olunjani? Olumangalisayo. Ngoba vele uthando lukaNkulunkulu, uthando lwethu uyalwazi. Lezenzo zethu ezinhle kanjani futhi uyazazi. Sifundele futhi eBhayibhelini kuHebrews ngo6 iverse ngelika mana sifunda uverse ngelika 18 kuphela. Hebrews chapter 6 verse 18. Verse 18. Yes. uNkulunkulu wenza lokhu ukuze kuthi ngezinto ezimbili ezingaguqulekiyo uNkulunkulu angeke aqambe amanga ngazo. Thina esibalekileyo sibambelele kulo ithemba esiliphiwayo sikhuthazeke kakhulu. Alright, thina esibambeleleyo sikhuthazeke kakhulu. Ngezinye indlela lapha sizwisisa ukuthi uJesu uyinsika yomphefumulo yethu. Ngesizathu sokuthi yena akaguquki. Kavuki kusasentshintshile esemisile ukuthi hayi lokhwana sokutshintshile izithembiso zamazisekho. Kodwa uNkulunkulu ofana naye izolo namhlanje nakusasa. Sibambele uMahubo ngo89 iverse ngelika 35 lo 36. Evula khonapho uzananzelela ukuthi uJesu uyinsika kuqinisekile njengokuthi uNkulunkulu kaqambi manje. Umusa usavuliwe bathandekayo. Nxa uJesu esaqoqoda kasingayenzi izono ngabo kasicelena amandla ukuthi sinqobe. Alright. Mahubo ngo89 verse 35. Verse 35 uthi ngavele ngafunga kanye ngobungcwele bami kangiyi kuqamba amanga kuDavid. Now uNkulunkulu lezithembiso alazo kithi gatsheni eziningi ezimangalisayo. Uthi kayi kuqamba amanga. Kuqhakathekileke ngokufunda kwelizwi likaNkulunkulu ukubana sizwisise ukuthi uJesu yinsika yomphefumulo yethu. Kukho konke esidlula phakathi kwakho. He is our anchor. Amen. Gabe yinsika. Ungathini kubalaleli ngamafitshane? Into eqhakathekileyo balaleli ngasivumeleni kube lobudlelwano obuqinileyo phakathi kwethu loJesu. Iziphepho zikhona kasoze sithembisane ukuthi iziphepho zizaphela ezilonga uJesu engakabuyi zikhona. Ezinye zilamandla futhi zizaqondana lathi. Kodwa ifavor engingazenzela yona, le favor ongazenzela yona mlaleli, xhumana lensika engubani? EnguJesu ukuze iziphepho zingadluli lawo. So into eqhakathekileyo phezulu kwakho konke esikhulume ngakho la yikuthi akube le connection between mina lo Jesu. Akube le connection between wena lo Jesu. Zonke izinto ezingangehlukanisa lo Jesu kangizichiye ukuze iziphepho zingadluli lami. Amen. Siyabonga. Xa uJesu eqoqoda enhlizweni kasimuphe ukungcola kwethu thina asiphe ukulunga kwethu. Amen. Inhlangothi zimbili kule kaJesu leka Sathani. Nxa mina sengilizile ilizwi but ngakhetha ukuthi ngingalilaleli, futhi vele sengikuSathani but wanqotshwa kudala ukuthi mina nginganqotshwa kangiye kuJesu Kristu. Amen. uNkulunkulu kasebenze ukusiguqula izimilo zethu. Izimilo zethu zifanele esakhe. Sizacela usikhulekele gatsheni. Baba othandekayo okhona ekhaya ezulwini, sithanda ukubonga ukuthi susitshelile through isifundo lesi ukuthi wena uyinsika
eyokukholwa kwethu. Uyinsika lethemba lethu. Sincedise Thixo nxa lesi sifundo sesifikile phakathi kwethu. Sicela ukuthi zonke izinto ezisehlukanisa lawe, isono, Nkosi, sicela ukuthi sife ezimpilweni zethu. uJesu abuse, aziwe njalo akhonzwe ezimpilweni zethu. Siphathise, usipha amandla. Ngenxa yasona lesi sifundo, sicela ukuthi izimilo zethu zilungisiswe sifanele umbuso wakho oza masinyane. Ngegama leNkosi yethu uJesu siyakhuleka. Amen. Amen.